isikere sakababa esidala sikhathala iclose ileka angithi usiyabona naye yakwazi former of card awakhupha ngawashaya kule under uzibuziso bekana ngathi ayibuyise ya ihenkechief yakhona ngazo ya i-chocolate wafetha sengayali bajoniswe kula khona nezinye ney'ncwadi lezi abazibhalayo yabona ngithole i-Atlantis Fowl besethwa ama-altar more than 5 yabo Atlantis uyizwe-ke uTasi FM sebayishaya ngama-lyrics esifrance Hey. No, etablehela khabelang. Ay, salute leyo. Salute yo. yes man It's a photo it's spanning up high. Pero nama teams ama pita ma pa nos busy lawa to in. Anti was show life. Eh. Eh, wala. manje wena mlibali babazi ukuthi uyaproducer on your own Yeah. and you producer Yeah. Ngifayenzela film manje. yeah Sazende. Production sino manje. Yajola. manje Kare siba notice ukwazi letter. ukuthi i-dragon ndini Engilipende lapha. iyalipendeza ngoba manje I-dragon. uzwani wakuphana emaphanga Ubani? uzwani Melusi. Yeah. ubani umelusi Entertainment. ya Umandla. uzwani Umaphanga. wake wabona ngamehla ama-dragon Mahla madaga. Why? phela sinebhayibhili lama-dragon uyalazi uke walifunda Right. So. ye phela kuse-dragons Hey, mawena kumele ujabulele art insimbi ngithi uyibonile. no Etaka nokuthi okay if bangachunanga nguwe or mina ngayiphendanga. uyipende kahle but manje uyabona le bhayibhili ngekuphethe kunama-dragon riders kunama-dragon hunters so uyini ubrahim Yena. yeah I don't know that much. Yabona. bhayibhili lakhona ulibonile usibusiso uthe angeke aliqede balicedile abangisho ithi ngisala Ipabila khona. ya lama-3 ama-dragon Ibizwane leli pabila. inheritance isibala incwadi Inheritance. yeah book 4 or the vault of the souls ibhalwe uChristopher Paloyini uPaloyini phela ufana noMuzolini Yeah. and ke angithi kuna le ndawo uDragon yami ubani wayini Anganise mina kusukela phela ngoba bomkhulu basho ngabuza alengatiliza bo dragon uthi wamaphanga vele yakhe udragon unelisa ama dragon esinye bezibamba inkunzi senzani izibonga amagenge no kune yemani yabona abanga iMongolia ya besinabo uKhan Shila Khan kuno Genghis Khan yeah bayamazi abaseMongolia nabathi bekhona amaMongolia yeah so abahambe bo sizifundile lezo zinto bayazi ukuthi same strata ngale eSwati ka Dladla Mugabadi kuyi-library yethu na abayazi angisho bangayisi abezele yabo uMr Councillor ukhona azongikhansela Qetelela isitori phela bosasho yeah angithi manje naye naye ukhona Brakethi idragon ayikho lapho kuwe estudio
ngagcina ya ikhona yabona nje ya now i-Dragon Rider ngokwakho Vele. yabona so manje awuyibhalanga eshop yomunye umuntu yabona ngoba nakamshimu bengisamixe Mara kusuke ukuthi uyibhale eshopini like uyibonisa ukusalute. yeah Abanikazi because if bengashaya bona sibali bona angathi uyenze kamshimu ne bengisayile la kuseplace ngomshimu besisakhulume ngendaba yokuthi bekusayenzwe nejob endle angathi omunye umshengu ungapha iswazi umathatha yabona and le ndaba ubani ufo kanjani or responsible lapha. yeah ecaleni ngangile ngibathe kamahon bayi-SMT Baya? basonta Baha'i movement la kudlalwa namakataka ukhaya ubetray umntana kaBukhathula angathi Hayi. Good. Manje uqala la. Ngizawuthi